Pozdrav svima, danas gledamo Viktor takozvanog strašnog Korčnoja protiv Talja čuvenog. Njih dvojice su bili legendarni rivali u sovjetskom šahu i poznati po kontrastnim stilovima. Taljeva briljantno požrtvovana napadačka igra protiv Korčnojeve čvrste pozicione i uporne odbrane. Ovo je partija koju gledamo znači iz 1962. godine u kojoj je Korčnoj uspeo da pobedi Talja i to je čuvana ona igra Kralj tuge, Benoni odbrana, koju je igrao Talj. Znači Talj je sa crnim figurama, Viktor Korčnoj bele figure. D4, skakač na F6, C4 i imamo pešaka na C5. Ovo je znači sad Benoni odbrana, pešak ide napred na D5 standardno i to je beli i igrao. Ovde crni ide pešaka na E6, znači Talj igra taj potez i skakač se razvija ovde na C3. Ova tri poteza su u Benonijevoj odbrani i Talj je ovde izabrao da uzme pešaka na D5. Beli uzima nazad i sledi D6. Skakač se ovde razvija na F3 i pešak na G6. Ideja je lovac na G7. Takođe i beli ima tu ideju, tako da to i rade i takođe i male rokade. Sledi skakač na A6, ideja je na C7 i da se napadne ovaj pešak ovde još jednom. Napadnut je skakačem trenutno i ovde imamo H3 belog, čuva se polje ovo na G4, skakač po planu i sad pešak ide na E4. Beli brani centralnog pešaka. Skakač ide na D7, ideja je da se čuva ovo polje ovde na E5. Top ide na E1 i sada gledamo novinu. Znači u majstorskoj bazi ne postoji nijedna partija osim ove njihove. I sledi skakač ovde na E8 crnog. Znači čuvaju se sada ova dva polja ovde. Lovac ide na G5 i ovde bi bilo jako loše sa skakačem pokriti ovo ovde. Usledilo bi ovako nešto i ovo je plus 1,5 već za belog. Tako da ili pešak ili lovac je dobro. Talj je odlučio lovac na F6 i beli ne želi da menja. U slučaju da je beli uzeo, Talj bi verovatno uzeo sa damom ovde i to je to. Pozicija je ok. Beli nije želeo da menja lovca i povlači lovca ovde na E3. Sledi top na B8 sa idejom B5 i pešak ide na A4. Tuče na to polje, takođe i skakač to udara. Pešak na A6, ponovo ideja na B5. Lovac F1, tuče sad ponovo to polje na B5. Dama ide na E7. Skakač ide na D2 sa idejom belog da igra pešaka na F4 i Talj igra ovde skakača na C7, još jednom ovo polje tuče ovde na B5. Beli po planu gura pešaka ovde na F4 i Talj po planu pešaka na B5. Sledi odličan potez E5. Ovde sada znači pešak tuče, lovac tuče, skakač tuče, dama tuče, a beli ima samo jednog pešaka. Zašto je sada ovo dobar potez? Ovde crni uzima pešakom naravno i beli ne uzima nazad, već igra skakača na E4. Pretnja je pešak na D6 i ujedno je napadnut i ovaj lovac ovde, koji je odlično postavljen. Dama se sklanja znači sa ovog udara ovde i sada skakač uzima tog lovca, daje šah, skakač uzima nazad na F6 i sledi pešak D6, napada skakača. Skakač ide ovde sada na E6 i sledi pešak na E5, znači uzima i napada ovog skakača, međutim kontranapad crnog, pešak na B4, napada sada protivnikovog skakača ovde. Sledi skakač na D5, skakač uzima, dama uzima i lovac napada damu. Dama se sad povlači ovde na D2,
iščuvana je od strane lovca, također i ovo je lep potez ovde u budućnosti za belog. Beli je u prednosti i dama ide sada na D7 crnog, sledi kralj na H2, još jednom da se čuva taj pešak za svaki slučaj, da se oslobodi ovaj lovac. Pešak ide napred B3 i top C1, pogledajte ovaj potez. Beli ovdje daje sada ovog pešaka na A4 i dva puta napada ovog ovdje na C5. Dalje je uzeo pešaka na A4 i ovaj pešak sad može biti uzet, ali da li bi valjalo to? Znači sada je plus 2,5. Lovac ako ovdje uzme, sad je nerešeno. Top ovdje ide na C8 i lošija pozicija je sad mnogo. To jest izjednačena je pozicija. Beli ovdje ne uzima tog pešaka, već igra lovca na C4, napada skakača koji brani tog pešaka. Sledi lovac, brani skakača, iako je branjen od strane pešaka. Top ide na F1 i top sada ovdje napada lovca. Sada je dva puta napadnut lovac, tako da beli sada uzima ovog skakača ovdje na E6. Lovac uzima i lovac napada topa. Ovdje je taj napravio grešku i odigrao je topa ovdje na E8. E sad, ova dva poteza ovdje što sam obeležio, to su potezi računara. Znači, računar u ovoj poziciji ili top ovdje na A8 ili top na E4. Top na E4 mu je prvi potez gdje bi se napao ovaj pešak ovdje, znači daje topa za lovca, računar. Idemo dalje, znači Talj je odigrao topa ovdje na E8 i sledi dama na G5. Ideja je tu, kao što vidite, F6 i mat na G7. Talj brani se potezom top na E4. Znači ideja mu je ovdje da šahira kralja. Ako dama sad dođe ovdje, vrlo je rano, zato što, evo imamo šah, kralj ako ode dole, ovdje inače pravi potez top na F2. Ali želim da vam pokažem ovo, kralj ako ode dole ovdje, na G1, sada je lošija pozicija, sada je crni bolji, ovako nešto bi išlo i crni je bolji minus 1,7, evo, računar, što ga više ostavim, sve veća prednost za crnog. Tako da, beli sad ne može da igra damu tu na F6 kako je planirao i igra topa ovdje na F2. Opasan je kočni. Sprečava sad ideju tu crnog. Sledi pešak na F5. Ovdje sad može da bude uzet ampasan ili dama da se igra ovdje na F6. Beli bira damu F6, pretnja je mat i tad se brani dama na D7. Sprečava trenutno taj mat. Top sad uzima pešaka ovdje koji nije branjen na C5. Top ide na C4, napadnut je taj top. Beli uzima, lovac uzima i sada je top na D2 belog. Lovac se povlači ovdje na sigurnije na E6 i sledi top na D1. Možda ima ideju ovdje na A1 gdje bi napao i ovog pešaka ovdje. Talj igrao ovdje damu na A7 i ovdje su malo njih dvojica ponovili te poteze i usledio je G4. Crni sada ako uzme ovog pešaka ovdje, top ulazi s ove strane u igru i ovo je mat u 2. Znači lovac ako ovdje blokira, svejedno ne pije vodu. Tako da, vrlo nezgodna pozicija. Opasan beli, opasan. Talj je igrao ovdje pešaka na A5, sledi kralj na G3, ideja mu je da kralja skroz prošeta ovdje do G5. Top ide na B8, kralj na H4 i dama na F7. Talj pokušava da se brani. Dama ovdje ako uzme, kralj uzima i ovo je remi pozicija, izjednačena. Tako da loš potez za belog bi bio to i beli bi igrao kralja na G5. Sada ako bude uzet ta dama ovdje, kralj uzima, napada lovca i
ne valja nikako za crnog. Apsolutno. Ovdje je sad uzeo pešakom na G4, pešak uzima nazad i sledi lovac na D7. Zatim top C4, ideja je na C7, da se napadne ovaj lovac. Dalje igra pešaka na A4, top po planu C7. Dalje gura dalje pešaka na A3, top uzima lovca. Sjajan potez. Dama uzima topa i pešak napada damu. Dama mora, znači dama ako uzme ovog pešaka ovdje na D6, to je mat, znači mora da čuva ovo polje ovdje. Sledi dama ovdje na A7 i dama se povlači na E5, odličan potez. Znači sprečava ovdje neku ideju crnog gdje bi se uvatio šah za kralja, ujedno i preti mat i dalje ovdje na G7. Dalje uzima pešaka ovdje na B2 i sledi pešak na E7 belog. Kralj F7 i pešak na D7 dalj predaje partiju. Bukvalno nema šta, ne može da se izvuče nikako. Znači ako odigra pešaka, ovdje izvuče damu, recimo usledio bi šah, top uzima i promociju damu je mat. Ovdje ako uzme ovog pešaka, sledi dama ovdje na F6 šah i gdje god kralj da ode, mat je. Ako ode na ovu stranu, onda je ovdje mat. Neverovatna partija, znači evo da vidimo i čuvenog Talja da izgubi partiju. Inače Viktor Korčnoj ima veći skor, više pobjeda nego što je Talj pobedio njega. I to je to. Eto, nadam se da ste uživali u partiji. Za vas koji niste gledali, za vas koji ste gledali, nadam se da ste uživali i vi. Eto, još jednom u još jednoj analizi. Verujem da već ima ovih partija snimljenih na raznim kanalima, ali morao sam i ja da ih snimim također. To je to. I ukoliko želite i vi da gledate neku partiju ili da nekog šahistu snimim, slobodno ostavite u komentaru. Hvala na svemu i vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav i svako dobro.